Egun on danoi. Eskerrik asko etortzeagatik. Informazioa jaso dezue, zenbakilek hor izango dituzue, detaile danak. Eta, pixkat saiauko gea, hiruron artien aurtengo errenta kanpainako eta aberastasuna eta fortuna handien zergako kanpainan aurkezpena egiten. Lehenik eta behin, hemen gaituzue, nire ezkerreta Yolanda Dominguez, zergen gestioko arduradune, eta nire eskubita Jokin Perona, Ogasuneko zuzendaile. Beraz, lehen esan bezala, eskerrik asko danoi. Nik sarrera txiki bat eingoet, eta sarrera hortan nahi nuke alde batetik egutegile adirazi, hau da, kanpainak ze egunetan izango dun, ze egunetan muituko gean, eta nahi nuke baitare pixkat adirazi ze garrantzi dauken urtero egiten deun ariketa honek. Hau da, zertako dan urtero egiten deun ariketa. Beraz, egutegi aldetik, esan atzo hasi ginela, atzo hasi ginen ja autolikidazio proposamenak bialtzen, eta eskura dauzketzue edo ikusgai dauzketzue baitare proposamenak Ogasuneko web horrien. Apirilen 6-en autolikidazio proposamenak onartzeko epie irekikoa, 11-en mekanizaturako hitzorduek hartzeko txandak irekitzen hasiko gea, apirilen 18-en mekanizatu eta internet bidez deklarazioak aurkezteko epie irekiko deu, eta apirileko 20-en autolikidazio proposamenak jaso eta onartu ez debenantzako mekanizatuako hitzordu hartzeko momentu izango da. Beraz, oain apirilen, egunez egun jungo gea prozesue martxan jartzen, martxoen bukaran ja, hasi gean prozesu bat. Eta egutegilek, emango gaitu ekainen 26 arte. Ekainen 26 izangoa, kanpaina bukauko deun egune. Eta, nik uste dut urtero bezala, tokatzen zaikuna da baitare ariketa honen inguruen herritarrei eskerrak ematia. Bukeran, ariketa honi esker, gure ongizate maila sostengatzen edo defendatzen deben zerbitzuek finantzatzen ditugu, eta, pixkat, kontzientzia hartu behar dugu, ariketa honek ze garrantzi dauken, eta nik uste dut, zifra batzukin, eta gero, egingo deun komunikazio kanpainai buruz pare bat hitz esango ditut, ze helburu hori izangoa. Hau da, ulertzia, danok ulertzia, ze garrantzi dauken ariketa honek. Danok ulertzia zertarako egiten deun urteroko ariketa hau, kanpaina hau. Ze ulertzen badeu, danok kontziente izango gea ze garrantzi dauken. Beraz, kontzientziatzeko lehenik eta behin ondo ulertu behar deu, nola finantzatzen ditugun gure ongizate maila sostengatzen deben zerbitzioek. Askotan esan deu, ia erdile, ia 50% dijuela adibidez gizarte politikara. Eta baitare, adirazi izan dugu askotan, guretzako ze garrantzi dauken jarduera ekonomikoek, izene jarduera ekonomiko eta kalitatezko enpleguen bitartez lortuko deulako gure ongizate maila hau defendatzea. Bestalde, esan beharrik ez dago, gure ardura baitare, bildutako baliabide horiek egoki kudeatzeko. Hau da, gure egunerokotasunien errazten, lehen esaten genuen zerbitzu horiek, bai ongizate maila, bai gure egunerokotasuna errazten deben zerbitzu eta azpiegiturak finantziatzeko eta mantentzeko, guk ardura garrantzitsua daukeu eta hala plazaratzen deu, baina askotan ez gea kontziente, adibidez, ia 3.000 enpresa eta ikerketa zentron berrikuntza eta nazioarteratzea babestu ditugula aurrekontu hauekin, hau da, jasotako diru horrekin. Edota danok, gu danok, etxetik 15 kilometro baina gutxiota daukeula kapazitatea handiko errepide bat. Gure mugimenduek errazten dituna. Edota baitare, 16.000 familik hilero mendekotasun diru laguntza jasotzen debela gradu guztitan. Beraz, lehen esaten genuen bezala, ez gea konturatzen, eta aurten nahiko genduke urteroko ariketa hau baitare aprobetxau, bizkat ezaupide hortan sakontzeko. Danok, kontziente izateko ze garrantzi daukeun
eiten deun ariketa honek. Hau da, zergak ordaintzeko ariketa honek. Eta atzien daukezuen argazki eta pixkat irudi horiekin, saiauko gea, 4 personan bitartez, 4 persona errealen bitartez, saiauko gea bakoitzak bere esparruen ditun beharrak eta nola guk jasotzen ditugun, danon artien ordaintzen ditugun zerga hauek ze inpakto daukeen behaien egunerokotasunien. Hor ikusiko ditugu Mari Carmen, Donostiarra, jubilatuen, Amaia, Oñatiarra, ingeniarile, Jon, Beasaindarra, lehenengo enpleguen bila dabilena, eta Aritz, Zarauztarra, ikasle dana. Beraz, horren bitartez, saiauko gea, eta nik uste oso garrantzitsu dela danak kontziente izatea, zertara bideratzen dien danok, mahai gainen jartzen ditugun danok, urteroko ariketa honen bitartez, kanpaina honen bitartez ordaintzen ditugun zerga horiek. Eta ja, operatiboki, eta kanpainakin sartu aurretik, esan guk ere operatiboki gure helburu edalak kalidadezko zerbitzu bat ematia. Gu urtero saiatzen gea, prozesu hau, kanpaina hauek erraztia, eta danone bete beharroiek aldan moruik azkarrenien eta erosoenien eitia. Eta hortako, dudai gabe, lehenik eta behin mahai gainen jarri beharra dauzket etxeko langileek. Nik uste behaien profesionaltasun gabe hau ez litzekela posible izango. Zuen eskura dauzketzue eta herritar danok ikusi leizketzue, hartu leizketzue gure zerbitzu kartak nun alde batetik konpromisoek jartzen ditugun gure bete beharrak zein izango dien, hau da, ze kalidadezko zerbitzu eman nahi deun, eta hau gero urtero emaitzak ematen ditugu. Hemen, zifrak ikusgarri dira. Guk esaten deunien gure helburu edala bakoitzak behaien errentan deklarazio egin da geho 3 egunetan diruek kontuen eukitzea, momentu honetan 1,17 egunetan aigea hori betetzen. 1,17 egunetan 330.000 zergadunekin. Edo esaten deunien atentzio aldetik, bai telefono aldetik, adibidez, 600 telefono dei erantzuntzien egunien, eta dei erdi bat galdu zen. Hau da, 2 eguneta jun berdeu, dei bat galtzeko. 1.200 deitik bat galdu zen. Beraz, nik uste dut, zerbitzu aldeko, kalidade aldeko indizeek ikusgarri diela. Esan baitare, gure bulegota hurbiltzen dienak, hau da, gu saiatzen gea aldana etxea bialtzen eta onartzen lana errazteko, baina hala ere gure bulegota hurbiltzen dienak, adibidez jarrikoet aurreko kanpainena, ia 5.000 persona hurbildu zien Errotaburuko bulegoa egunien aurreko kanpainan. Ia 5.000 persona. 5.000 persona horiek behaien zaieoteko edo itxaronaldiko epia izan zen minutu eta erdi. Hau da, batez bestekuen minutu eta erdi zaie ontzien buleguen arreta euki arte. Beraz, nik uste dut, kalidade aldetik, zerbitzu aldetik, operatiboki, zenbaki oso onak diela, eta lehen esaten nuen bezala, hau ez litzake posible izango, etxeko langileen profesionaltasun gabe. Beraz, aurretik nire eskerrak ogasuneko langileei. Eta ja, errenta kanpainan sartuta, eta zifratan hasi aurretik, pare batitz izan ditugun arau aldaketa edo izan ditugun arau berritasunen inguruen. Adibidez, salbuespen berriek jarri ditugu, esentzio berriek jarri ditugu, minbizi edo eta beste gaixotasun larriak dituzten umiek zaintzen dituzten personantzako, edo baitare eskolkirolatan behaien laguntzan bitartez, bai arbitro bezala, entrenatzaile bezala, behaien denbora baten zati bat ematen dutenak, hortik jasotako diru sarreran salbuespenak sartu ginen. Bestalde, estatuko soziedade zibiletan bazkidezien Gipuzkoarrak, ze estatuek aldatu egin zuen zerga regimena, baitare aldatu egin deu behaiei oztopoik ez izateko, edo, adibidez, nahiko izpide izan genuen eta guretzako
oso proiektu garrantzitsu izan langileen partaidetza. Aurten ja izangoa. Noski, olako proiektuetan bere denbora behar du sartzeko, baina dudai gabe, seguru gaude pixkanaka hasiko gehala datu ikusten. Epe luzeko proiektu da dudai gabe. Edo zoru klausulak, edo beste gauza asko. Beraz, besteik gabe, Jolandai emango nioke hitza, baina detaileen sartzeko kanpainan inguruan. Egun on guztioi. Dakizunez, 3 dira errenta aitorpenak aurkezteko modalitateak, autolikidazio proposamenak, mekanizatua eta internetez bitartez aurkezten direnak, eta lehenengo blokean autolikidazio proposamenak normalian, edo azken urte hauetan, aitorpen gehien izan ohi dituena izan da, ez? Aurten, bidaliko ditugu etxetara 250.349 autolikidazio proposamenak, horietatik 163.063 itzultzekoak dira, eta besteak ordaintzea. Pasaden urtean, baino 252 proposamen gutxiago dira, jaitsi dugu pixka bat, antzeko zenbakiak bidali ditugu. Eta proposamen hauek 358 zergadun gipuzkoarri eragiten diete. Azkenean, gipuzkoarrei, 3tatik 2 bidaltzen diegu egina aitorpena. Dakizuen bezala, beti bezala, ez baldin bazaude ados ez dezu ezer egin behar, baizik eta aurkeztu beste modalitateen bitartez aitorpena, eta ados baldin bazaude, onartu besterik ez dezu egin behar, eta baita ere, azken urteetan bezala, badaude kontzeptu batzuk modifikatu daitezkenak, adibidez, etxe bizitzen alokairuen etekinak, lokalen alokairuen etekinak, ohiko etxe bizitzaren alokairuengatik kenkaria, doaitzen kenkaria, sindikatuen kuoten kenkaria, eta hau guztia edo modifikatzeko edo onartzeko 2 bide daude, bat da interneten bidez, gure web horrian, ogasunen web horrian, edo bestela telefonoz. Eta horretarako bakarrik behar da zenbakia, zure karnetaren zenbakia, eta bidaltzen dugun kodea onartzeko. Eta besterik gabe, Jokin. Jolandak aipatu dituen errenta aitorpen modalitateen barruan, guk garrantzi berezi ematen diogu bat guk etxera biltzen ditugun autolikidazio proposamenei, eta 2 guk eskaintzen dugun doako zerbitzua errenta gure 11 bulegoetan egiteko, hor esfortzu handi bat dago gure langileen partetik. Zentzu hortan, esan behar da, derrigorrezkoa dela hitzordu eskatzea errenta mekanizatu egiteko. Apirilaren 11 hasita hartu leikela hitzordua, errenta kanpainan, bulegoan, apirilaren 18-tikan, ekainak 26 bitartean egiteko. Beraz, apirilaren 11 arte ezingo da hitzordua hartu, eta hortik aurrera, hor hartu ahal izango da gure 11 bulegoetan doako zerbitzua eskaintzen duguna gure herritar eta aitortzaile guztiei. Eskatzeko orduan, 2 aukera daude, internetetik eskatu daiteke, edo telefono bat bideratu dugu urtero bezala, hitzordu hauek eskatu daitezen. Hitzordu eskatzeko orduan, nan zenbakia eman behar da, eta baita ere hautatu zein bulegotan eta zein ordutan egin nahi den aitorpena. Hori, amaituz pixkat, Jolandak aipatu dituen 2 arlo, gehi 3. hau. Datuetara pasata, mezu nagusiena da jarraipena. Lehen urteko datuak ikusita eta horren guk ditugun datuen arabera, gutxiko arabera antzeko datuak aurkeztuko dizkitzuegu orain. Proposamenen inguruan, aipatu du Jolandak zenbat proposamen bidalitzen hasi geren, etxera, bidaltzen hasi geren dagoeneko, eta gutxiko arabera onartuak izan daitezkenak, lehengo urtean baino kopuru handiago bat aurre ikusten dugu, lehengo urtean 217.754 aitorpen izan ziren, eta urtean 221.000 izatea espero dugu. Azkundea 1,5% da,
eta gutxi gora bera aurreko urteetan izan dugun hazkunde antzekoa da. Azpimarratu behar da, guk etxera bidaltzen ditugun aitorpenen portzentaia osotasunarekiko 49%an dagoela, hau da, ia 60% iritsi gara. Gai hau guretzat oso garrantzitsua da, eta, zentzu hortan ere, bai teknologian eta bai beste eragileekin harremanetan jarrita saiatzen ari garena da, datuaren kalitatea ahalik eta hobeena izatea, benetan etxera bidaltzen ditugun aitorpenak zehatzak eta ondo eginak izan daitezen. Bigarren arlo garrantzitsuena, arlo mekanizatua. Esan dudan bezala, 11 bulego daude herritarren baitan aitorpenak egiteko, eta zentzu honetan, lehen gorteko kopuru antzekoa daukagu. Lehen gortean 30.947, eta aurten 31.000 espero ditugu. Bai azpimarratu, bi arlo hauen baitan, gutxi gora bera, aitorpen guztien 77-78 inguruan egongo garela. Beraz, guk eskainitako zerbitzuan edo guk egindako esfortzu hortan, herritarrei beren borondatez, era erraz batean egiteko aukera, 10-tik 7,8 aukera edukiko dute nahiko erraz egiteko gure partetik. Guztira, aitorpen kopuren arabera, hor badago hazkunde bat, 372.000-tik 376.000 pasako gara, eta hemen azken finean ikusten duguna da, lehen urteko ekonomia datuak ikusita, langile kopurua 2,8 hasi zaigu, eta soldatak ere 2,5 hasi dira. Aurreko urtearekiko baino hazkunde handiagoa izan da. Beraz, aitorpen kopuruaren hazkundearen funts nagusiena hor dago. Emaitzetara pasata, ikusi dezakeguna da, itzultzera egokitu zaien aitorpen kopurua antzekoa da, eta ordaintzera egokitzen zaiena 2,6 hasi da. Osotasun batean, itzultzera 269.000-tik 270.000 pasa gara, ez dago aldaketa nabarmenik, eta ordaintzera egokitu zaienei 103.000-tik 106.000 pasa gara. Hor, azken finen, lehen aipatu dudan, arrazoi horren baitan egon daiteke gure aurreikuspenaren funtsa. Atal bakoitza aztertuko bagenu, 10-tik 7 itzultzea egokituko zaie, hau da, ogasunak urtean zehar jaso den diruaren kopurua itzultzera egokituko zaie, eta 10-tik 3 ordaintzera egokituko zaie kanpaina honetan. Bataz bestekoa itzultzera egokitu zaienei 1.030 euro izango da, lehen urtean baino pixka bat gutxixiago, antzekoa, 1.034, ez dago aldaketa nabarmenik, eta ordaintzera egokitu zaienei baita ere, gutxiago ordaintzatuko zaie. 1.972 eurotik 1.906 eurotara pasako gara. Itzulpena kontutan hartuta eta ordainketa kontutan hartuta, azkenen bataz besteko saldoa, lehen urtean eduki honen saldo antzekoa izango da. Beti ere, kanpainaren barnean gora bera batzuk izan daitezke, kopuru hauek ez dira finkoak, aurreikuspenak dira, eta zentzu hortan, zuhurtziaren baitan, ikusten dugu antzeko emaitza bat izango dugula aurten. Beraz, errenta kanpainaren inguruan aldaketa nabarmenik ez dago, esango nukena da gure modalitateen bitartez 10 herritarrentatik 7,6 autolikidazioak edo mekanizatuak erabiliko dituztela, eta 10-tik 7 itzultzera egokituko zaiela aurteko errenta kanpainan. Hori izango litzateke pixkat nabarmentzeko gaia, gainontzean kopuru aldetikan antzeko kopuruetan mugitzen gara. Errenta kanpaina itxitzat eman da, aberastasunaren zergaren datuak aipatzerako garaian, antzeko zerbait gertatzen zaigu errentarekin bezala. Aitortzaile kopurua zertxo bait igoko dela aurre ikusten dugu. Lehen urtean 7.252 aitortzaile eduki genituen, eta aurten 7.500 bat eduki ditzakegula aurre ikusten dugu. Honen ardatza bi esparru nagusi esan genitzazke, bat lehen urtean egin zen balio katrastarren berrikuspenaren ondorioz hor gerta daitezke aitortzaile gehiago egotea, eta baita ere burtsaren garapenaren ondorioz irabazi nabarmenak edo posizioak handitu egin daitezke, eta horren baitan
baita ere aitortzai bat edo beste egon daiteke benetan aurreko urtean etzegoena. Bataz besteko ordainketa zertxo baita ikotzen da, 8.650 eurotik 8.787 eurotara, eta osotasunean, azkunde pixka bat badago, baina aurreko esperak diren heinean, eta zurtziaz jokatu, aurreko kanpainaren antzeko kopuru bat eduki genezakela esan dezakegu. Beraz, hauek dira gaur aurkezten ditugun bi zergen emaitzak, eta hemendik aurrera, Javier, zure da hitza. Hau edia pixkat kanpainan datuek, hau edia pixkat zifrak, bai personatan, bai emaitzetan, pixkat esan duen bezala, 10-tik 7 izango lizke bueltatzea, 10-tik 3 izango lizke ordaintzea, eta hasieran esan dean bezala guk dauzkegu bi helburu. Bat izango litzake beti bezala prozesua erraztia, eta hemen ikusi duia autolikidazio maila, hau da, proposamenen bidalketa eta behauen onarpena, zifra nik uste dut zaila dela hortik aurrea jotia, eta lantzen nahi geana da datuen lanketa hori, eta gero eta hobiok izatea, bukaeran da kalidadia eta da prozesua erraztia. Baina era bertan badauko baita ere beste helburu kualitatibo bat, eta da gizartiek ulertzie, gizartiek barneratzie ze garrantzi dauken egiten duen kanpaina honek, ze garrantzi dauken guk ordaintzen ditugun zerga horiek, islada daukebela guk ordaintzen ditugun zerga horiek posibilitatzen debela gure ongizate maila, gure ongizate mailari eta gure egunerokotasunek jartzen dizkigun beharrai sostengatzen. Beraz, nik uste dut operatiboki dudaik ez dauket, berriz gure etxeko langileen eskutik gai izango gehala gure kalidadeko indikadore horiei eusten, baina aurrerapauso bat eman behar dugu, aurrerapauso senduek eman behar ditugu gizarte bezala barneratzeko ze garrantzi dauken zergan ordainketa horrek. Ze bukaeran, lehen esaten nuen bezala, ulertzen badeu, kontziente izango gea ze garrantzi dauken. Eta beraz, normalidade osoekin ulertuko dugu ze garrantzi dauken edo ze kalte egiten duen iruzurrak. Beraz, hori izango like bai operatiboki eta bai kualitatiboki gure bi helburuek kanpaina honetan. Eta hemendik aurrera, zuen esku, nahi duzuen galderak eta hausnarketak erantztu. Sí. ¿Alguna parte en concreto? O... Vale. Bueno, como continuación a lo que acaba de mencionar Yolanda, la siguiente modalidad importante a la que nosotros damos especial relevancia es el tema de la renta mecanizada, ¿vale? La renta mecanizada adquiere una relevancia importante puesto que es un servicio que ofrecemos en las 11 oficinas que tenemos en el territorio de Guipúzcoa a los contribuyentes guipuzcoanos, ¿vale? De alguna manera, aquí hay que pedir una cita previa. La cita previa se podrá pedir con posterioridad al 11 de abril del presente ejercicio para que puedan acudir a nuestras oficinas a partir del 18 de abril y hasta el 26 de junio. En este sentido, la cita previa se podrá realizar a través de la página web o también el teléfono que habilitamos todos los ejercicios a disposición de los contribuyentes. En este sentido es necesaria la presentación del documento nacional de identidad para identificar y que de alguna manera también seleccionen la oficina y el horario más adecuado a sus necesidades. Evidentemente es un servicio gratuito que venimos ofreciendo durante muchos años y que nos parece que tenemos que seguir continuando de cara al futuro. Con esto cerramos la parte de las modalidades de presentación que tenemos en la campaña de renta y a continuación pasamos a analizar los datos cuantitativos de lo que estimamos que pudiera ser la campaña de renta. En este sentido, en relación a la modalidad de la declaración, aquí hay dos aspectos significativos. El primero, como ha comentado Yolanda, el número de autoliquidaciones que hemos remitido a los hogares ya desde ayer, creo recordar, en el que se han remitido alrededor de 250.000 propuestas
de las cuales estimamos que alrededor de 229.000 sean aceptadas, ¿vale? El porcentaje de aceptación más o menos es similar al de ejercicios precedentes. Aquí sí estimamos un ligero crecimiento respecto al número de propuestas aceptadas en el ejercicio precedente, que ascendieron a 217.744. En el presente ejercicio, más o menos prevemos que sean 221.000. Esto supone alrededor del 59% del total de declaraciones que presumiblemente se presentarán en esta campaña. La segunda parte más importante es la parte de presentación mecanizada que he comentado con anterioridad, en el que más o menos nos situamos en cifras similares al ejercicio anterior. En el ejercicio anterior estábamos en 70.447 y en el presente ejercicio estimamos que ascenderán a 71.000. Como digo, en las 11 oficinas que tenemos a disposición de los contribuyentes. Aquí sí hay un dato importante, que es que entre las propuestas y entre la renta mecanizada nos situaremos en el 77-78% del total de declaraciones presentadas en esta administración. Respecto al resultado de las declaraciones, aquí, de alguna manera, la tónica general que hemos mencionado con anterioridad, es decir, no hay variaciones muy significativas en cuanto a resultados. Hay un ejercicio adicional de continuidad de lo que venimos viendo en el ejercicio precedente, y en este sentido las declaraciones en términos absolutos a devolver no tienen una variación significativa, ascienden un 0,2%, y las de a pagar ascienden un 2,6%. Aquí el principal argumento obedece a la situación económica, a la coyuntura económica que tenemos en estos momentos, en el que en el ejercicio 2016 hubo un crecimiento del empleo del 2,8% y un incremento en salarios del 2,6%. Ambas cifras son superiores a las del ejercicio anterior, al del ejercicio 2015, por lo que entendemos que en este sentido la principal repercusión radicará en que algunas declaraciones sufrirán un incremento en su declaración. Otro dato importante es el porcentaje relativo de las declaraciones a devolver y las declaraciones a pagar. 7 de cada 10 contribuyentes habrán recibido, o cuando presenten la declaración les tocará una declaración final a devolver, y 3 de cada 10 tendrán que abonar la parte correspondiente a la Diputación Foral de Guipúzcoa. En este sentido, aquellos contribuyentes que vayan a recibir o les toca una declaración a devolver, más o menos no sufren una variación significativa en términos cuantitativos. Estamos hablando de 1.034 euros a 1.030. Y respecto a los que les tocará o les resulte una declaración a pagar, hay una disminución de 1.962 euros a 1.906 euros. Pero aquí lo más importante es que 7 de cada 10 contribuyentes guipuzcoanos van a tener una declaración a devolver. El resultado global de la campaña, al final hemos dicho la coyuntura económica, pero hay otra serie de circunstancias también que hay que tomar en consideración, y en este sentido, por el criterio de prudencia que creo que nos caracteriza desde que nos hemos incorporado, pues estimamos que la campaña pueda estar en términos similares al ejercicio precedente en valores absolutos. El año pasado nos situamos en 75,9 millones de euros de resultado global de a devolver, y este año estimamos que se situará en unos 76 millones de euros. Por consiguiente, respecto a la campaña de renta, 7 de cada 10 contribuyentes resultado a devolver, 7,7 de cada 10 contribuyentes servicio gratuito a través de las autorizaciones que hemos remitido y a través de la renta mecanizada que ponemos a disposición de los contribuyentes. Una vez comentada la parte de la campaña de renta, el otro impuesto que vamos a presentar al día de hoy es el impuesto de las grandes fortunas, impuesto de riqueza. En este sentido, tampoco hay unas variaciones significativas, hay un ligero crecimiento en el número de contribuyentes que estimamos puedan presentarse, y obedece principalmente a dos circunstancias. La primera es la revisión catastral que se realizó en el ejercicio precedente y que estaba pendiente desde el ejercicio 2001, en el que hubo una revisión de los valores industriales y muebles de Guipúzcoa, y la segunda razón obedece al incremento del mercado financiero y de las bolsas en general. En este sentido, pues lo que creemos es que aumentarán de 7.432 declaraciones a unos 7.500. La media de
de cada declaración aumenta no una manera significativa, 8.650 a 8.787, y en términos globales nos situamos en unos términos similares al ejercicio precedente. Luego, como decía con anterioridad, la principal línea es la de continuidad, la de prudencia y la de intentar ofrecer, como ha dicho el diputado, un servicio más eficiente y más eficaz para facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes guipuzcoanos. Eso es un poco el leitmotiv que tenemos como Administración e, insisto, intentando mejorar la calidad del dato para que de alguna manera las declaraciones que remitamos sean correctas. Global que la Diputación prevé recaudar a través del impuesto. Se refiere en el año. Sí. En el año la cifra global, y hablo un poco de memoria, creo que son 63 millones en lo que es cuota diferencial neta, que es el resultado de la campaña. Lo que pasa es que el resultado de la campaña es la campaña que estamos viendo hoy, más los movimientos que hay, luego los ajustes que hay a lo largo del año. ¿Y con la campaña que estamos viendo hoy cuánto van a recaudar? 76 millones. Bueno, recaudar... El impuesto de renta. Sí, el impuesto de renta siempre es negativo. Es decir, la campaña de renta siempre es negativo. Por tanto, el término recaudar, quizás, digamos que lo que estamos hablando en estos momentos es que los términos de devolución van a ser similares a los del año 2015. En concreto, 76 millones de euros de devolución. Sí, podría destacar también la importancia de esta campaña que comentaba antes en euskera. Sí. Bueno, como decía, en términos cuantitativos estaríamos hablando de una devolución de 76 millones, pero en lo que es la campaña también tenemos dos objetivos. Uno, en términos de calidad, es decir, de seguir atendiendo y seguir facilitando a los ciudadanos el proceso, es decir, en términos de autoliquidaciones, en términos de propuestas que enviamos, estamos en unos ratios ya muy elevados, pero nuestra vocación es seguir por la vía de la calidad y por la vía de facilitar el proceso. He dado también una referencia en cuanto al número de días que nos lleva o en los que el contribuyente tiene el dinero en su cuenta, es decir, 1,17 días, es decir, en un día el contribuyente tiene el dinero de las devoluciones, en su caso, en su cuenta. Yo creo que es una cifra impresionante. Y a su vez hacía referencia también a prácticamente 5.000 personas atendidas en nuestra oficina de Rotaburu, por ejemplo, cuyo tiempo de espera medio ha sido de 1,5 minutos. Por tanto, tenemos un objetivo en términos de calidad y tenemos también un objetivo en términos cualitativos para que la sociedad entienda, para que todos nosotros interioricemos la importancia de este ejercicio que hacemos todos los años. Es decir, para que entendamos bien a dónde se destinan y qué es lo que facilita o qué es lo que posibilita, mejor dicho, estos impuestos. Al final, todos los servicios, todas las infraestructuras que utilizamos día a día, en general, todo sobre lo que se basa nuestro estado de bienestar es posible gracias a los impuestos que pagamos. En la medida en que seamos capaces de explicarlo, en la medida en que seamos capaces, como sociedad, de entender e interiorizar la importancia de este ejercicio, la importancia de cumplir en nuestras obligaciones tributarias, seremos primero una sociedad desarrollada y entenderemos el daño que hace el fraude en el sostenimiento y en nuestro bienestar diario. ¿En qué niveles está bajando? No sé qué sospechas tenéis. Bueno, en términos de fraude, ya yo creo que es la semana que viene tenemos una comparecencia en juntas para dar cuenta del ejercicio, es decir, de los resultados en la lucha contra el fraude en el ejercicio 2016, con lo cual yo creo que en ese momento ya podremos exponer con tiempo, con datos y un poco compartir las reflexiones que tenemos en ese sentido. El día 6, creo que es, jueves, día 6 de abril. Bueno, bai,
Bai, oain arte ez ditugu eman, bai. Urtero ematen ditugu, eta izangoa urteko aurkezpena. Beraz, hor eukiko dugu oportunidadie luze eta zabal hitzaiteko horren inguruen. Beste galderaik? Oso ondo, eskerrik asko danoi, eta egun hona pasa.